Anelija Ahmić i Luka Vujović, dvoje prijatelja, razgovarali su svojim planovima za proslavu rođendana. Tokom razgovora Luka izrazio želju da Aneli dođe na njegov rođendan. Da li ćeš da mi dođeš na rođendan, upitao je Luka. Ovaj jednostavni upit otkriva bliskost između njih dvoje i uzbuđenje povodom nadolazećih proslava. Aneli je odgovorila sa osmehom, naglašavajući da će se svakako odazvati ako je pozove. Njihova interakcija naglašava važnost prijateljstva i zajedničkog slavljenja zajedničkih trenutaka u životu. Ako me pozoveš, naravno da ću da dođem, istakla je Aneli. To će biti veliko slavlje, oko 200 ljudi ću da zovem, istaknuo je Luka. Ja ću isto napraviti neku proslavu, vidjet ćemo samo kakvu, istakla je Aneli. Razgovor između Aneli i Luke nije samo o trenutnim proslavama, već i o zajedničkoj budućnosti i održavanju prijateljstva.